Grandut jangan sore yo dia mah yang ditahan aing be dia itu pakai itu dia kan aing ngulin dia mau ikan aing mah dia mah di aing mah ampun bangsa aing suara amat dak kan aing colok merah duit capek aing kira baik aing amun aing sukses dia dut aing kira baik aing dendam aing kira boga pegawaian aing banget dong tai ucing baik itu nek sukses ya aing nungguin dia deh dia aduh awas nih koin dia sadut dia aduh bubuk koin aduh miskin dia kukulutus be perang saing kunaon buah daun nuker emen dia matanya ho ya aing bae gua aing ribu tadi dititahan maeng diupan henteu yang gua de barengkel si Jonodnya mereka ngurusan manuk aing tiap hari di pempes ganti pempesan dia ganti upahan ku aing raku aing garak ngadenge manuk pedet make pempes sagalana naon manuk aing mah gagal lamun budak posyandu atau imunisasi manuk aing mah iluan ditimbang segala macam ya mah alabatan orok dia mah aing menang beli lagi 4 miliar ini kita ngopi yuk dinya gimana ngopi harulang aing ya kayak pokoknya isukannya ganti pempesnya ya manuk aing ganti 2 kali sehari gantinya eta duh kok alabatan orok sama iya dia orang baik kayak hijau lah duduknya kayak hijau deh jawang doain aja burung lah ya taman para bakumai ta jadi kia tuh cocok deh nanya gitu mah para manuk aing mah iya nya isuk mie 2000-an cocokan no tak dohor dohnya ganti China tetesan ku dia make baiklin tilu tetes geus tilu tetes tadinya tah sorena jeung opat pojaikeun manuk pedet aing pojaikeun bareng jeung dia bari belajar berenang manuk aing mah lamun teu dikitu sok gering aduh temaman krok darna jeung mie lamun semarahna eta dut alabatan jelema amat peak pakaya gue tadi jualan aduh manuk pedet aing mah alabatan jelema sama ternyata sanggup teh bediana aku yang digaji eta aing lajuna manggeus kieu mah sanggup teu sanggup aing mah kudu atuh lah kudu kitu dia jadi kieu aing oi mantep euy walah he masa amat sungut ontak padang pasir murah eta saya eta aduh panas kene dileguk dia mah paingan aing mah beak aing ku aing awas aing tak seta teu bantuan aing kot babet aing sampah goblok mah atuh tadi bantuan meureun batur tadi beri duit ya dia diadak ulah kita kain dak hai bantuan aing mabur aing ngobrol ieu bangsa bisnis lah ai si eta lah temen duit kan dia oh tadi aing capek ulah suka yang ulin ka dia ente bawa duit mah ngabur lah aing dia awas deh koin dak aing ngalamar kerja aing keluarnya kelamar ya aing ye make jasa aing TK dia gira deh koin dak aing pokoknya mah au jangan gini batu au aing gara-gara budak sial aing gara sukses aing urut dia make rusak dia yang medut panaing karyawan aing bawa pakai sakitieuna dia mah kunci iya gegep yo kunci 12 deh kunci 12 yo 12 yang geran tah nah dia masih kat masih 12 sekain ge duh kumaha kitu kunci 12 bos nu gambar 12 gambar 12 kek gambar 12 mana ya gitu yuk tah bos tah dulu 13 tuh belas belat perang saing
12 kan ge. Cuma 12. 12 tuh kumaha? Ya 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nyangan 7 deh dia. Nah, kunci ieu nu bisa babaraha mah nya. Oh, cocok. 27 kita. Terus. Gue yang kuat ya, sina ngeloncat langsung ke gigina. Woi, Mas, ngomong-ngomong si Jonon sama eta aing tinulun eta. Oh, geus kebal saya ta pas kurang dilelecet teh gon. Ngomong nama gawe cenah ge. Berada kangen urangnya ka manehnya. Aya kejengkelun nya. Jengkel lah yang beungeut teh ngelelecet, doang kadal teh gencet. Baru. Kersel amat ya. Kebal yang dikepangi budak di kemana budaknya. Sulai paling lah. Mengenai tempat biasa baheula mun naik kene eta ge. Si kita matai, duduk geng. Woi, agatan bae surangan he. Dot. Tahu surangan he. Surang bener gawe di Jakarta. Gawe Make ijazah naon? TKI. Lo gua terima. Oh, Bacakan he. masih baju aing enggak. Kurang gua mah. Buat sekolah lesson motor aing. Coba tanggo kagak surangan he. Mending ngopi yuk. Aya kopi nu paling mahal teh di dieu. Beli ku aing. Ku ada duit mah aing. Naon? Motor pernah nih terok. Wih. Jata motor papatom. Bedas bae ngomongna he. Kayak amat bae keyeup. Urang saing. Kada yo kacamata aing lah aing. Bae. Balat yang motor aing yo, lamun menang motor dia, motor anjing dia, badeg aing mah pakaya. Gua aing mah motor mah. Madut, dia sak dia jarik di ieu wasit. Atuh siapa yang kumagenda? Cocok dut. Ieu menang hadian dia kan serta jeung aing. Geus dip. Bae gas tegak dah. Gas. Ten. Kudu eles eta. Dia anak wae kudu nurut ka aing. Oh tuh lah. Tapi bener motor jeung aing nya. Benar, tenang bae ku anjing loba ieu aing mah. Lo ngabohong keup. Yo. Badeg Pokona mah ti ujung ditu sampai ujung dinya bae, soalnya bensinna udah nu aing. Bodoh amat dia. Balikan ku aing ya 3 drum. Siap. Siap teh dia. Atuh siap aing da baut selek. Dut, motornya jeung dia pun menang menang. Siapnya? Dia kau buruk, menang dia lawan aing mah. Saya tahan kalau rusak amat. Pecet kuai ngos nata, pedas yuk. Tah, menang ieu nya. Motor ieu jeung aing berarti. Wah. Haling ya. Aing, jeung aing yo. Mending nyari kau deh, bagi ijazah. SD naik kuliah TK bae. Udah jeung dia dut ya. Oke, sayang. Halo, aing ready bae ampun. Aduh, kudu gawe di bae. Genep bulan aduh. Oh.